Siz 90'lı yıllardan beri dini kalendarlar tüzüp bir nəşriyat biznesini uyuşturan kişi olarak tanılgan. Sizin bilen əngəmə bizden oquşlar için de kızıklı oldu. Şanam söz köprək nəşriyat biznesi turunda barır. Sizin kalendarlarını kimler okuy? Auditoriyası turunda bir-iki söz aytsanız idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi bereketühü. Her başarılarınızda da Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi bulsun idi. Bugün o bizim Tatar halkına barımızga da bir gerek. Bu uçraşularımız birge sileşip, küngüllerimizni aşıp indidir gelecekte yaptı ümitler bilen yaşarga nasip bulsaydı deyip sözümüzü başlayız. Bismillahirrahmanirrahim. Kimler okuy? Auditoriyası turunda bir-iki söz aytsanız idi. Kimler okuydu bana geç dostum, kimler okuganın koyam bilip ötüresin indi. Birinci, beni uğramdan tutup gittiler de, hoşga 4 saat içinde şundan koştan 92. yılda, 1992. yılda körem, indi biz bundan Müslüman bulup koyduk. Bir nindi kitap da yok, bir nerse de yok. O vakitte benim irim, min şeyh size birif. Şişlinik çıvaraydı. O Tataristan'da Tatar yaşayan tübeklerde her Tatar idi, inin bizek idi. Onu tür başına elip koyarlar idi de her yılına bir bit, her günü bir bitini yırtıp okurlar idi. Mineli hatırlayayım, bizim bolacakta da bunu yırtıp alıp aldan okup koyası kele, lekin eniler bunu yırttırmıyorlar. Günü jitkeşkine okuyorsun. Mine şundan kelgen nindidir ul kalendarlar kimidi, bitti. Stinalarga kodaklar koyup bulmay başladı. Hem mine hoşdan koykoş, irim bilen birge Tatar Müslüman kalendarı çıkarır vatatında. Bu 1993 yılıydı. 14. dekabrde bizden 100.000 tiraj bilen kalendar çıktı. Kuyup yağmur yağadırıya, buzluklar yağadırıya 14. dekabrde bizden tarihlarga kirip kalgan Pişen Bazarı Meşti, Tukay kürgen, Tukay'nın eserlerine kirgen Pişen Bazarı Meşti'ne diyep koyduk. Hem biz bunu günde taşıdık, 100.000 toralı bitti. Halk bunu torattı, lekin bu jitmedi, biz bunu okşa jıyla başladı. Meşitke remont yasarga kirdi okşalar, şundan o vakitte birinci müfti Talgat Tügül, Abdullah Hazretinin büyük batı yerdemi buldu. Birge başlayıp jiberdik. Allah'ın rahmeti. Hem ul yılını bizim 140 tiraj bilen taraldı. Hem ul Tatar yaşayan bütün jirge barıp jitti. Bütün jirge taraldı. Hem biz bu yılını büyük zor summa kredit algan edik. Bunu tüle bitirip bulmadı. 2 yıl içinde, 3 yıl içinde biz bunu tüle bitirdik. Eybet ettirip şu ul yıllarda 100'den düşmedik biz. Koyda okuy degende, mine hazır bitinde biz 28. yılını çıkardık, 28. mertebe çıkardık. Bizim televideniyemine koyadır barsalar, nendedir, Sibirge mi, Samarga mı, Saratovka mı, başka yerlerge mi barsalar, bizden evlilerinin, kişilerinin kitap şkaflarında, bütün yerlerde de Irak'tan üz balan şekilde görüp tanıp alasın bitinde. Şu kitapını görüp alabız. Halk mine şu hatlik yaratıp kütüp kabul etti. Şunsa kızık Gısman Hazret o vakitte eli Oktyabrsky şehrinde medrese müdürü, tağın indi mügallim, Kazangoy iş koyda eski kızıl devetkası var idi. Şunun bilen ulyaklarga bir küp taşıdı. Hem şuluk vakitte bizden ülken kişilerimiz, mine Zifer abi Saliyevlar, onlarısın Gaptilhoga bir koyumuflar olar indi bu kalendarını tege внештатный degen şekillik küngül işin kirek işin bir küp taşıdılar. Hem kişiler gelip çıktı bizden şuşunday. Biz ginanı üzübüz torat almasıydık, o mümkün bulmasıydı. Ul kirekliydi, kütülgen idi, bulurga tiyiş idi. Şimdi biz bunda kalendarda birinci başladık. Namaz okurga iretmedik, harif tanırga irettik, namazını da birdik elbette. Nindi başlangıç bilim var, eli bit hazır rahat ol, o vakitte bit kitap yok idi, eli kitaplardan materyallarını yazdırıp taup, onlarısın indi bu urunda bizden en
бірінші ярдәмші дегендей. Жәлил Хазірет Фазлыев, ул бик тоже түгел инде, тоже дәргә ярамый сөйләшкәндә. Бик ярдәмле булды. Бергә эшләдек. Теге мин эшләдем, без эшләдек дип түгел, ул халык эшләде. Халыкка кирәк иде, һәм хәзер дә шул дәвам итә. Балаларны, ниләрне, әгәр аның әниләре, аннарысын хәзер бер яңа матур ни кирде, Рамазан айларында аш үткәргәндә никахларга безнең календарны алып тараталар. Чөнки ул гади календар, гади теге дин календары гына түгел, нәрсә бар, менә тарихта бар безнең, башка әйберләрдә бар. Шуңа күрә теге таралыш таратуның, календар таратуның проблемасы булмады. Аннары шул ук вакытта безнең Башкортстанда Уфа шәһәрендә Азия Зиннуровна бар, аның зур кибете бар. Алар инде безнең теләктәшләр һәм аннары бу сүз китап тарату турында сөйләгәндә Уфада Ихлас мәчетенең хәзрәте Мөхәммәд хәзрәт Галләм бар. Ул инде ничек җаен таба, нин таба, шул календар күренү белән берәр меңне тиеп китә дә, таратамы, сатамы, шунда ук акчасын да калдырып китә. Чөнки теге календар сатыла тора, чыга тора, тарата торабыз инде. Менә шушылай яшибез, һәм менә бу календар таралды, бөтен ниләргә инде моның рекламасы булды, әйбәт булды. Бөтен җирдә беләләр, көтеп торалар, алалар, саталар, шаллылар да бөтен нидә. Һәм инде безнең бу күп кенә кешеләргә ошап китте. Моңа ошатып, булар да календар чыгарырга тотынды. Бу минем тиражга сукты. Һәм әлхәмдүлилләh шөкер, шунысы кызык, аларның календарларын ала, карый да. Юк, бу түгел миңа Фәния Хуҗахмәт календары кирәк. Миңа шуны дип балаларын нитеп китерәләр, киләләр. Шул менә шундый хәлләр. Бүгенге көндә сезнең календарның тиражы күпме? Менә бүгенге көндә дустым календарның тиражы аны төгәл генә әйтеп булмый. Чөнки бит әле менә бу афет әллә нәрсә эшләп куйды. Безнең 20-нче елның календары бик сатыла торган вакытларда, бүләк ителә торган вакытларда мәчетләребез ябылды. Котышкыш хәл бит инде мәчет ябылды. Мәчет янына бер кичерәк бабайлар ниләр чыгып утырдылар, мәчетләргә кертмиләр. Шул календарлар сатылмады. Теге татар халкы әйтә бит, капкан сайын калҗа булмый дип. Гел сатылу димәгән, шундый очракларда була торгандыр. Ләкин инде теге менә бу ул вакытта бит инде 21-нче елныкы чыгарыр вакыт җитте. 21-нче елның вакыты җиткәчтән нишләтергә, инде чыгарырга. Ләкин дөнья бит үзгәрде. Мәчетләр ябылды, кешеләрнең кулларына бугау салынды, авызларына йөгән кигертелде. Ничектер туктап калдык, нәрсәдер булыр кебек булды. Һәм менә шушы вакытта безнең әле бөтенләй теге кагылмыйча үткән бер зур темабыз бар икән. Бу тема безнең менә бу хадисләрдә әйтелгән. Тагын шире булган җирләргә, Пәйгамбәребезнең хадисендә әйтелгән, йогышлы ширгән булган җирләргә кирмәгез һәм чыкмагыз. Менә шушындый. Нәкъ шушылай эшләнде дә. Һәм шушы вакытта чисталык, мөселман дине, ислам дине иң беренче әдәп, әхлак, чисталык, паклык, арулык шуңа нигезләнгән. Һәм ярыйсы гына материалларны алыштырырга да булды. Безнең бит күп кешеләр менә өлкәннәр белән яшьләр бит белми. Әгәр бит нигеңне савытыңны бит төнгелеккә юмыша калдырырга ярамый, аңа бит җиннәр килеп кака итәләр. Бит аннан соң ризыкны бит ачык калдырырга ярамый. Дөньялыкта, тормышта елга бер көн булыр икән, шушы вакытта бик күп микроблар төшәр икән. Менә бу ел бу микроб бит безгә эләкте. Аңлашылды. Халык таратат дигез китапларны менә гади генә итеп шуның схемасын азрак сөйләсәгез иде. Менә китап чыгарга теләүчеләр өчен кыйммәтле киңәшләрегезне әйтсәгез.
Достым, сен мені бірде білмесің екен. Мен бит олай теге, міне тегілей етем, бұлай етем, китап шығарам, сізні де иретем деп. Қазір, элхамдулилля шүкір, барысы да китап шығара біле. Ақша болса китап шығара, барысы да китап шығара. Китапны қолға аласың, туктамының редакторы кім деп қарайсың? Редактор yok. Міне редакторсыз китаптар шығару модыға кірді. Ол енді біздің теге зор галимлерден, İbrahim abi Nurullinlerden, Flora apa Safiullinalardan, ondan sonra Muhammed abi Mevdiyevlerden usal talepşen bilimni bizge de üzerinde bulganını birirge tilegen zor şahıslardan күшкен әйбір bularak bizning bik katı көңілге тие. Kitaplar hatalığa eylendi, kitaplar mındığa eylendi, lakin bizning Elik-elikten de Havesker degen bulgan, Şın degen bulgan, Sabirov, Reismerdan Türk tilini yaxşı bile turgan kişiydi, Sotsialistik Tataristan'ın baş muhariri. Hem ol bir tez tercüme etti, hem biz onu çıkardık. Hem şunu çıkarırga deyip, tekşirip geri başlagaçtan, bu şunday hal buldu, bu kitap bizning ilde tıyuda bulgan iken, tıyganlar bu kitapını, satırga yaramaganını. Nerse için? Hazır bilesi kile bitinde, nik satırga yaramağın. Simbike Ivan Grozny bilen ışıraşkaçtan, Ivan Grozny'ydi. Tatarlarını da, Kozan'da, Tatarlarını жеңіп buла, Kozan'ını da yıkıp buла. Lekin meneminde Simbike gibi hatın kızları bulganda, Tatar halkın жеңіп bulmaydı. Mene şu küresin indi. Tatar halkının hatın kızları, mene şu Simbike obrazı, Зур теге bir ni Alihe bir söz bilen aytkanda. Kitapқа бүгін заманда ғымман ихтияж зор ма? Kitap халық kitap оқи ма? Татар халқы. Татар китаплары оқыла ма? Міне ілік біз шылай сөйлейбіз бетін, деймі? Міне ілік халық оқымашлы болған, татар матбуғатын яратқан, бик оқығаннар, социалистик Татарстан 200 мың болған, 300-ге якынлашқан, Simbike журналы 400 мың болған. 400 мың болған. Бүгінгі яшьләр міне сіздің кебектер бетінде күз алдына кетір ала тұрған түгел, әйме. Міне bütün газет журналларını жисаң, bütünüsün bir әйме. Шуңа боса тұрғандыр деп ойлайм мен оны. Демек шулай болғаштан оқилар. Қазір біз бикнік тармақландық. Түрлі нелерге. Оқилар деп ойлайм. Міне менің қазір бетінде. Міне бұл her ауруға дәва бар деген. Бұл ирім білен, ирім іш ülerine 3 yıl kaladı geçten. Mine bu kitapını işledi, hem 23 yıl yaşadı. Hem mine bu halk kitapını indi 10 yıldan artıp gitti. Halk hemen izli, hemen ala. Demek okuy, Tatar tili bilen kızıksına Tatarша okuy. Nu baribir indi tegi dünya bulgaçtan neşiktir. Biz yine tegi tutup kol almabız kibikte tuyula. Lakin öyle bizning hali bit ellenindi ovuşaklarını gördü. Ellenindi ovuşaklarını gördü. Şu kundurunu da gördü, osunu da gördü, kisini de gördü bitindi. Bütünüsünü de gördü. Elhamdülillah şükür bugün bit elimine Allah dilese Allah dilese. Meşitlerimiz açılsa, medreselerimiz açılsa, kitaplarımız çıkıp dura. Her okşası bulgan her kişi kitap çıkara ola. Şulay bulgaçtan men okuylar dep oyluyum. Ağız tuturup men aykeler kalender satıla mı? Satıla deyim. Niksindegine satıla. Çünkü satılmay dep aytsaң satılmay başlar deyim. Halk kitap okuy, Tatar halkı kitap okuy. Sen Tatar halkının kitap okumaskan, işi okumasın. Tegi yıllarda, burun zamanlarda tügülinde, ғасыр başında Петр Знаменский Қазанға Татарны шукындырарға келген. Bu akademide Православный академияда оқытқан, шукындыруның методикасын yazған. Методикасын yazған, Татарлар білен оралаша көре, татарларны шукындырып болмай екен бет. Hem татарлар білен қызықсынып татарларны ирене башлай. Hem Казанский татары деген kitap шығара. Мен оны да шығардым. Bir kitapta, Rusçasında, Tatarшасында қойдым да, попларға да етіп берем,
Петр Знаменский полк битинде үзләренеке. Алар да алалар укыйлар, ләкин тегене татарны яраткан өчен бик үз итеп бетермиләр. Ләкин ул гаҗәп бер кеше булган. Татарларның укымышлы булуына, татарларның үзләренең ханлыкларын сагынуларын, аннарысын бик чиста ару пак халык булуларын мактап яза. Һәм аңа бит мактап язу чукындырырга, юк итәргә килгән кешегә бердә җиңел булмагандыр инде. Ләкин ул мәҗбүр, ул шын галим, чөнки дөреслекне әйтми чарасы юк аның. Так, менә алайда кайбер язучылар китап укылмый дип зарланалар бит. Димәк, үзегезнең ишеткәнегез бардыр. Монда нәрсә җитми? Тарату, шыйыштырылу җитмиме? Яки иштәлек ягыннан сайракмы? Ни өчен менә шундый сүзләр йөри микән хәзерге заманда? Азатлык радиосына бер язмамны җибәрдем дә, бер кашанда минем теге бер исемем дә булмады, бер должностым да булмады. Фәния Хушахмет дигән дә инде язып куям. Шуны тегендә кытымышта язучы дип язып куйганнар аска. Нәрсә инде бу дип бик уялдым инде мин монардан. Һәм шул арада ниндидер хатын-кызлар ниләр яза. Анда язучы юк, анда язучы юк дип. Әлбәттә анда язучы юк. Язучы булсам мин бик кыен хәлдә булыр идем, миңа бик авыр булыр иде. Мин язучы түгел бит. Һәм шулай булгачтан мин инде ничек монда шундый халык каршысына чыгып язучылар хезмәтенә бәя бирә алыйм. Мин бәя бирә алмыйм аларга. Шуны гына сизем теге менә әле бу коронавирус көннәрендә бик рәхәтләндем инде. Мөхәммәд абыйны күп укыдым, аннары Әмирхан Еникинең хәтта менә теге укылган Курай дигән шундый матур хикәяләрен кат-кат укыдым инде. Нидән рәхәт, ләкин монда җан җылысы бар. Җан җылысы салынган менә. Гәп-гади әйберләр инде. Аннарысын теге бөтенләй инде Esmez Rusça'da bilem, no min Rüstem Kutuyunu bik yaratam. Onun eserlerini okudum, bik rahatlanıp. Şu yazılgan kitap okuladı böyle miydi? Nişik jonçılığını hem ihlas bulurga gerek, şın bulurga gerek. Onlarısın neden? Ey vakit etemindi. Neden? Mine 28 yıl çıkaran bitindi. Tatardan başka kalendari yok bitindi. Bir yazuşunu da, bir jirşini da, bir galimni de, bütün Tatarның матур şahısların tuğan günlerin юбилейлары bilen kutlap baram. Lekin olar nice kişi rahmet dip şaltıradı eken. Demek bu kamıylar. Mine nini yoklap, kitap neşriyatın yoklap, petisiyalar yazdılar biteyim. Meskevlerge hotlar yazalar. Hazır yeşrek bulsam min onu işler idim. Onlara vakitim da yok biteli. Eli bir 12 sutili jirim de var. Onda da güller üstürüp yatası var rahat görüp. Tekşirir idim. Mine bu kişiler, şundi hotlar yazgan kişiler mi? Mine eytalam indi. Eytalam gazet jurnal okumuylar. Yorar benim kalendarımını okumasınlar da. Min o halık jite. Ebit nişiginde bir-birsinin kitabın Kozanutlarında şaldıratan Zülfiyat Hakim'nin anacırı çıkkan okudun mu? Jurnalın var mı? Var. Tege nide kimnindir kitabı çıkkan? Kürdün mü? Yok bit malay, kürmegen, okumavan, bilmi bit. Olay bulmi bit. Nişiginde şu okuma arkasında gazetler, jurnallar küp bulu arkasında vakit kabatlanıp da kite. Lekin Allah'ın rahmeti. Min mine kim etkendi şul yaşamaya jitip bir gazet jurnalını da benim eniler de tege süt satıp, kökey satıp şu gazet jurnallarga yazılalar idi. Bizleri okumagan kişiler idi, okugan kişiler tügül idi. Lekin kızık kitapsız, onu kişi bizden kışkarıp kitap oku, gazet jurnallarını elden indi kişiler onlarısın. Neden biz kişkene şakta şul Azatlık radyosunda bir katı tınladık indi. Şu şunday niler. Üzü bizden oğul urman içinde Kozan'dan 2 şakırımda. Bik rahat etip yaşadık. Hazırda koyup geldim. Oğul elbette kişireye, tıgla ite, bula ite. Eli bir matur şişme
ашырга шишмелер ашырга дип йөрибез. Халык укый, халык бар безнең. Халык турында начар сүз әйтергә ярамый. Ләкин менә син үзең яздыр. Менә мин мәдәни җомганы социалистик ватаным Татарстанны язып торам бит инде. Вакыт гонорар да язалар иде инде. Шул әйтәм, миңа гонорарны бирмәгез. Кирәкми миңа гонорар. Әлхәмдүлилләh шөкер. Кишеләргә яздырыгыз шушынарга. Кемгәдер яздырыгыз дип. Менә шушы форманы да эшләп була бит. Но бит теге имеш ул газет нашар фәләнни. Укымаган әйбер турында газетада бер укырлык яңа матур кызык әйбер булса, җитә. Ул көндәлек. Бүген шуны алып укыдың икән, бер хәбәр килеп иреште икән. Элек без Шыгадалыкта Пайсы район сөт җитештерү буенча беренче урын алган. Беренче шуны карыйдырык. Но бит безгә кызык, кем беренче бара? Менә яңа китабыгыз чыкты дип ишеттек. Шу яңа китап турында бер-ике сүз әйтсәгез иде. Кемнәр өчен кызык булачак, нәрсә турында ул китап? Бу Дөнья бары бер матур дигән китабым. Тагын реклама дип уйламасыннар, бу эс калды, бетә башлады инде. Сатылып бетә бу нидән? Шу сатылып бетә язды. Реклама кирәкми. Укыйлар, әйбәт. Нәрсә турында ул? Хуҗаны сыктын хат яза икән дә, хатын укый белмәгәчтән үзен чакыралар икән. Нәрсә турында язылган дип. Менә калдырам сезгә бүләк итеп укырсыз. Башкалар да кызыксынсалар укырлар. Аннан соң менә бу коронавирус минем үз гомеремдә элек-электән инде бер санаторийга да барганым юк. Бер ял йортына да барганым юк. Теге Ирак, Иранга, Америкага, тигендә монда Төркияләргә баргалап кайтам инде шушылай. Ләкин мин анда туйганчы йокламыйм, туйганчы ашамыйм, карап, күреп, ирәнеп йөрим. Нидән? Шул нәрсә, нидән нәрсәле? Ял иткәнем юк дип әйтмәкче булам. Менә бу коронавирус, аннары үземнең бу китап сатучыларымда, бергә эшләүчеләрдә берсен генә таратып бетерәбез, икенчесе килеп җитә. Улар да тагын башка китап чыгарып куябыз, таратырга кирәк. Бер дә ял күрмиләр иде. Үз гомеремдә 2 ай буена бер мәртәбәдә 20 көндә ял иткәнем юк иде. Ләкин синмәдем инде. Ял итә башлаган идем, ял иткәндә ой, малай тиз туйдыра икән. Хәзер нишләргә? Календарны тапшырдым, итеп, монда басырга тотындылар безнең китап нәшр. Менә бу Идел пресс бик яхшы инде. Әйбәт, матур китаплар чыгаралар инде. Алар белән мөнәсәбәтләр бик әйбәт инде. Кашан килсәм дә, ниндидер, акшам җитмәсә дә, үз вакытында бастырып бирәләр. Һәм менә шушы календарымны тапшырдым да. Нәрсә эшләргә? Китап укыйсың, инде газет укыйсың. Ләкин бит нәрсәдер эшлисе килә, өйрәнелгән инде шушылай. И улар да шалтырата башладылар. Русча календар буламы? Буламы? Материалларым бар, ләкин акшам юк календарны чыгарырга. Мәйтәм булай булмый бит инде. Ерактан хәбәрләр килә, и туттым да бер әйбәт китап ниттем, эшләп куйдым инде. Время услышать дигән. Мусульманские праздники и памятные даты 2021-2025 елга. Чөнки менә вакыты җиткәчтән кайларгадыр бәйрәмнәрне билгеләргә кирәк булгачтан, ниндидер календарлар чыгарырга кирәк булгач, миннән шалтыратып сорыйлар. Менә әлхәмдүлилләh шөкер, нидә бу китапны мин бик нык яраттым. Русча булган өчен яратмадым инде. Нидән анда минем коронавирусның төп нәрсә икәнен әйттем. Ул нидән чөнки аның исеме дә предупреждение иде баштан. Шуннан уйлый башладым. Бу кахар суккан нәрсә бит, бу безнең Коръәннәрдә дә әйтелгән. Катлы әйтелгән, сакланырга кирәге дә әйтелгән. И безнең хәзрәтләр әйтә башладылар сынау дип. Сынау. Аллаһ Тәгалә безне сыный. Шулай микән? Бу сынау гына түгел. Бу кисәтү. Бу дөньялыкны кисәтү. Бөтен дөньяны кисәтү. Бу Американы кисәтү. Бу бөтен дөньяны кисәтү. Чөнки без инде кеше әллә нәрсә эшләде. Шул бер көнне каядыр нидән
үйге қайтып барам енді, тіге мирный поселокларынан өттім, тігінде жеттім енді. Шақ баттым міне, юл бойларының тапталмаған, шиста матурлығына. Ондан соң мұны бір оланлардың бірсіне сөйлеген, bu мен айтесің Қозанға барып қарады. Қозанға келдім, Қозанның матурлығы, шесталығы. Міне шушы матурлықны, табиғатны Аллах берген бізге, аманат етіп бергенні сақларға еді бет. Кисету біздің. Мен бек қорқам. Бұл бұлай ғана бітмей. Шынки біз тәубе етмедік. Тәубе етерге әлі біз үлгірмедік. Біз әлі шығабыз қазір, коронавирустан шығабыз. Карантинда біте әлі. Лекен бұл кисету, қабат кетіріп сұғар. Хәм міне шушыныңа әзір болып тұрырға керек. Бик теге татар халқы жырға, биюге, шайыруларға, әкетлерге, нендейдер кіші ұшанмас әйбірлерге, қыланулар, нетулер. Юк, олай түгіл. Дүнияны міне нешік бар шулай сақларға керек бізге. Матур келіш, әйбет келіш. Хам, соңғы сұрауын беремін де. Соңғы жылдарда бит татар тіліне қарата вазғиятны барыбызда біле. Хам, тіліне сақлау үшін нешеге керек міне сіздің фикіріңізді ештәсіп келгені? Татар тілін сақлап қалу үшін нешеге керек бізге? Татар тілін міне бұл сұрауыны журналистлар бір-бірсінен берелер. Сөйлешкенде берелер, неде біздің міне бұл китабымда yazmamны шундай белән идем. Якла мине дип ялынма, елама туган телем. Минем телем горур тел ул, теләнү тел түгел. Рәшид Ягъфар Рәштабы бик милләтче иде. Milli hareketlerde de birge yürgen idik. Indi o yıllarda biz tilini saklау turunda сөйлеше, açlık yılan idi. Bizning республика болу турында хыялланадыр ек. Hem бұл хыял біздің ул кереш бір қашанда бітмес деп ойлаймын. Ул булыр, бізді аңларлар. Әйінде біздің міне бір күн бар. 21 февраль туған тіл күні дейлер әйме. Біздің әр күні біз туған тіл күні. Міне шул вақытта ғана біз аны сақлай алабыз, яқлай алабыз. Ондан соң сақлайық деп, яқлайық деп олай ғана болмай. Міне кішілерде милли ғырурлық болсын еді ол. Милли ғырурлық болғанда ғана тілні сақлап бола.